I evo nas u The Golden Minecraft. Danas ćemo igrati brži vlak. Kao što vidite, ja sam napravio novi svijet i kontam da napravim sebi barem malu kućicu. Pa, ajmo početi. Neće biti puno velika. Kad ovo završimo, idem ja da kopam. Lako je pravo igrati survival. Ako već neko vrijeme igrate Minecraft, onda će vam doći vježba. Ako prvi put, to vam je malo teško. Ja prvi put snimam survival. Ako hoćete vidjeti moj kanal, odite na ukucajte The Golden Minecraft i izbacit će vam. Kao što vidite, ja jednu sanu sam uradio, jednu nisam, tako je kod mene. Imamo i modirnu kuću, ako hoćete da vidite. Imamo svega. Svačega, naravno. Ja bi volio bar neću puno, jedno 30 lajkova, ako može, i subscribe-ova. Mislim još malo, sad ćemo malo šareno napraviti, pošto moramo da nam ispadne bolje. Možete i vi uraditi ako vam nestane. Ko što je meni nestalo. Napravite crafting table. Ja ću napraviti vrata i odokopati. Samo ostavimo česneke, što nam ne treba. Moramo postaviti torčeve. Koliko ja ovdje vidim, nema neki treba nam i ugalj. Čisto da kažem, treba nam puno nekih stvari. Moramo naći. Ja ću, pošto imam jedan hak, uključit ću noćni vid kako bi vidio da ne koristim previše torčeva. Ovdje mi se čini nema to, ali nema veze, odomasiti malo drva i odopiti napravim ugljena. Treba nam još kamena.
I sad ćemo napraviti šporet. Da pečemo. Da vidim. Tako. Sad moramo napraviti mač, krampu. Taman će nam biti. Evo ga, krampa. Sad mač. Tako. Sad idemo u pećinu. Ja odavno nisam igrao preživljavanje, pa tako malo da treniram. Evo ga ugalj. Kad bi našli iron. Yes, iron. Puno ruda ima. Četiri rude, 5. Još 6 rude, 7. 8. 9. I 10. Eto. Ovo ćemo iskopati sve što bismo trebali iskopati. Črčev se stavljaju u dijelove. Irona trenutno imamo. Vidimo što ima gore. Yes, evo ga. Znači, vrijeme je to bilo to za danas. Mi se